ki. Bugün doğa hereceğin onun şağında edilip kastanıp çoran kastalgasın çağağanı oğun kılırın kastanır utqasın kılıp darap öğreniriz. Çağağa çaştın çaraş kastalgası boğundan angıda ında doğa çonun burungu yozu çancıldarı ödük sanları doğa hemcekler ulustun ağaç oğalı mergen uğadıları sinnikken edilel. Çağağanı kıstın başında burungu doğalar kuta yozu çancılarının bir çağdası düğderdi yozulalda bağlardı. Kız ruhunun başın ingi çargaş, ingi çarıp öreştin. Uçların böyle tutkaş, çangız çavağa öyle bağlak bağın değergele hereceğin kişinin öğlü aşağı bargan dep ileri edip durar olur. Çağağadan özgede bu boğuşkun değerge çaş kız kişinin öğlenmeyin çaş kız kişinin kastalgası boğup durar. Boğuşkun dep söz, boğu dep sözden uqtalgan. Kandık bir çüyüldü boğup şarı deyinde döney. Çağağa 4 gezekten topustunar. Kalbak bacı değil bu. Kalbak hömü döjeğe değil. Bu altında döjeğe kalbak hömü. Salbakları eline kol, çüyül, şuru çinciler olur. Salbakta kalırdan karton, salbaktın uzun basa bu kartonun tuttuğu bor. Ama on salbak bu hendirleri iste böyle şarır. Hendir herek yüzen azı 5 santimetrini bir artta kağar biz. Artta kağanın sonunda solağay koluna tutuval kaş 10 kolu bile. Bu salbak kalır hendiri iste. Bana oraya biliriz. Ama hendiri ingi üç boza, ingi üç kendirini kattay tuttar. Sanap bir kaş kılır biz. Çünkü salbaklarının kılını denge orulur. Bire, ne deşindik orar. Çok sana varsın. Can orar deriz. Biraz içinge biraz içoğun olmaz. Ancak baştan sanın çok uzun denge olur. Sana algaç salbakların çok uzun kılı algaçtın ama onu döjeriz, kalbak döjerizke dara veririz. Samılı şeyler yerken bozak bu kendine adanka geyde gezip taptarız. Dengney gezip tapbaş. Ama karında doğru jotkan hendiri isti. İngi uzun tutkaş. Bu salvağızda böyle şarı arız. Bıcık olur. Böyle şaraş. Kara şiri bıcıdır şarağıştı. Ama salbaktım o uzundan. Hatçı bile kesip atlar biz. Kesip bakkan bizim ola uzun doğru kalın kendiri isti. Bana tıngsıdır çası kara şartlar biz. Şarpan soğusta ama ne talasın böyle tutar. Bir çarıştır teski kıldır suyba. Suyba algaçtığından bu, bunda kılağar kendirinin tuzası bile. Böyle orap şarırız. O kendirini olsa yine 3 dakika atkıdır kılağap olur. Ama orarız. Tınızı budur orarız. O kendirleri çıktığı şankı şeyde bölgünce yerin durabilir. Değişke çağraş kılır. Candır. Ama o raşkının boşluğunun uzunu olsa potlarlardan hamaşır. Kaç santimetre kalır. Kişi birisinin potunu bile boğur.
Мен жоғым қылырың ұзын бұлды қыларыңға чарыш, көскі болыр, көскі жараш болыр жүрді. Çiğ uzadır. Жан орапыш. Амбо хендірвіз ұштарын маңа басала шиди шарттарбыз. Шиди шарып баш. Жан шиди шарып қашты. Шиди шарыққан сөйлесті бұл хендірінің ұштарын неге сыпта аштың? Болы бойы шары алған. Қылағар хендірестің атағанды. Өттір тұттар шекісін ар. Ұжы көзілбез қылыр. Неге сыпта аш? Неге сыпташ? Бір ора алған хендірестің атағанжа. Ол нені? Кел үткеш тұқтықта ұрысқа маңа жаңғызда. Хендір ұжатпас. Тұққаш, жаза қара жашпыр кесіп баттарыз. Жашпыр кесіп баттарызға. Амбол мұнды салбақ үні бір бұл. Салбақ болған. Амбол салбақты алғаш қалбақ дөжеріске жаңғыстап қағаш салбақ болған зен. Қалбақ дөжеріске шақла мұнжалды бұл чышпыр дара алырыз. Шыптуыз мұнжалды чышпыр дара алыр. Чышпыр даранығы сөйлінде ам бұл ұзын хендірлеріз, бәдем салбақта хендірлерізді азала неге сыпташ ам чинчилеріне дейдіршан жыптара егілеріз. Дейдіршан жыптара егілеріз. Бұл нені сыптатты. Хендіні бейір. Неше сыпташты. Үйді çoğun ұлы тевенелер базик. Амбо чағағаны аңқанқы чинчилер білер. Шоққарларын, азы чұру қылырын қылып тұрар еші бүрісі боду білер. Қанча алдырда шоққарлаға болыр сілер. Том жаңғыр. Еші бүрісінің бодының фантазиясы. Мен амбо чағағаның бажынында чинчилер біле қылып баны. Бо жеді өк, бо чағағада өк, мұнда чинчилер біле чекчек қылдыр қылып баны. Бо чағағада базапер аңғы баш қылдыр қылып баны. Жаңғыз айың мұнда шинчилерілім жаң дара апылышты бұл шақланымды. Ам чейже салбақ бар болдыр. Анча одыру тұрар бол. Адамда чейже салбақ бар болдыр. Бұл чинчилер шақла анды санды одыру тұрар. Мұнда шашқаш қаттал артынан шашығын түрекке. Қаттақла бұл чинчінің ішті өлеттір. Амбір өскі өңден ағағыр. Өскі өңді чинчиден ағағыш. Азалар. Тарар. Аралаштыры улуу бүче дагытыр болса дары ап болушlar. Jangan tertarik.
bu çinçilerinin canı oduruglay tarap tozganız söğünde bu arttığımızı kendirler gösterip durar boruncan kaçtın bu fazla bir kalba koğujanı alkaş arttın kam can duy Jaşpırı arpız gideylep jaşpırı kaç kadığınam deski jaraşılır kesik battaşka şaklamıntık çavağa ünük bir şaklamıntık çavağa arttı mıntık amırının görge o çinciler bile kasta kılpa çavağam canı bir çavağa bile boğuşkunun ılgalı boğuşkun bu hendirde dizik var öglenmeyin çaş anne gruplarının kastalgası boldurar a çavağa bu kalbak döjekte deydir şancık darak var. Kastalga buldurar. Ilgalandı. Onu deydir şancık darak var bolsa onu hendirde dizik var.